Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Wavinya Ndeti ni wakulia na ndima Mumbuni North kumukwata mbau Anthony Chalo Kisoi kwa mwanya wa UMCA wa wadini Wavinya aine na itina wa Kisoi kupetukizwe nzama ya IEBC kukitia kivela ke yaze Kisoi na uwe na otonyi musi wa kutongo ise kisio ke na kumunenga kula ni kuona ni ukwanta mbau mutongo iwa chama cha Wiper. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Ben Musau nuko tuambeze. Gavana Wavinya Ndeti ni wa mathudhia ene ma Mumbuni North kumukwata mbau mukitei wa kivila cha UMCA wa ward ino wa chama cha Wiper Anthony Chalo Kisoi nthini wa usakuani munini ulova niwe moini twathi aimuweta Kisoi ta mundu ina utonyi mutongo wia nduni na ukuela wa mavata mamwene nthi. Gavana Wavinya ni wathingilela kumukwata mbau Kisoi ni kukwata mbau mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuende ya unenga chama kiu ulumwile mbetani ya ukamba na ingi kunenga Kalonzo sula ya kwitha newa mutongo yula wailita kukua kivevelo cha kukitia tikiti wa president ngwata nioni ya ulei 2027. Oingi Gavana Wavinya ni wa makani ya ene ndima Mumbuni North maikakunie kula ndo alokuweta tame utumika kuvua chama cha Wiper. Ni ba IEBC umundi kukelewa nume from an aspirant to a candidate. Na ninyi ni peperushite chama kitu cha mbai cha Wiper Patriotic Front. Kila kiungame weni His Excellency Kalonzo Musyoka. Kila cha apeni umundi ni kindu cha senyando ingi tondu tuyambi itwa atungiania nundu ambai aspirant rangi tana nundu ambai no yitwa mukamba. Kila ndo no tabyandu ala tukuja kibila na monde from siamaila sonde tukune siasa peaceful election atuiso vya ambai kwendani kwanga hiki ndo kitu ovika. So nimeamua kusurrender for Anthony Kisoi Wiper. Yes, I'm stepping down on behalf of my brother Anthony Kisoi. Thank you. Karibu Bwana Kiare, for the benefit of the community and for the benefit of the larger community of Kenya. Welcome to the winning team. We have only one purpose. Kutungeana kusobea mbai. Welcome so much. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Musau.